RGKar Medical College Kolkata West Bengal thinara phlak tak thleng khanin India ram pumpui hi tuna hianin alangong meka hey RGKar Medical College ha zirlai te doctor te tuna hianin aron trong chuak ta ani an principal chungchang an soidan hi aro puilem lo khop maya anila an trong chuak huai na sato mai sia doctor te la hi azirlai te la hi mo hey news channel a hianin an in interview na chu hindi te sap tong te na oma chu mizo tong in kaleta ti hianin karon soi mai anga an principal lo che dan hi ara phla khop mai zirlai te hianin kan hre chiang theil tu khe tiang chi thiang he tiang thil hi chumo chu wan chonin tuna po hianin karon chiar don ani Sandeep Gosha ti ni an principal chu Sandeep Gosha college principal atana an ruat ni atangin zirlai zinga exam pressure awaga boina in tan ngal principal le azui tu te zirlai zinga po principal tlon thiam ten zirlai dang ain advantage an nei na sa ngai affair lo ngal to pani thil kha chumo principal tlon thiam chuan lekha po zirlo po ni se clinical skills nei thalo po ni se zirlai dang ain advantage an nei tha tho atiani he hi tuna an ko ma hi doctor ania ani hi chonin a mela tilangam ani news channel a hianin nakina kan entura phe chonin mel tilangam lo amaro chu trong chuak ve du si pathum manoma chungzinga pakhat phe chu hetianga pressure an pek na sat lu tuka wang hianin inti hlum te po alo tum to hialani kan sia chun zamang hetiang zirlai te hi hey zirlai thiam lo lekha po zir tha phelo clinical skills po nei thalo khatiang zirlai te kha HOD then khat chuanin mark thatak tak an pe thina ni HOD then khat ti khanin principal le azui tu te a thui shuai te ti chuan principal zui du lo le principal do zonga tong chuak thin zirlai te chu mark an mutlema ti du da an niya mo physical pressure mental pressure exam na apo an fail tir vaka exam an pass thei mi lo na turin subject tam taka an fail lui tir thina ni he doctor hian in aron soi chuak ani chiang fek fok khop mai ti chuanin adanga kan kal leang tu kan en le tur he zirlai dang he chu inti hluma tumani ama hostela amel po tilang du lo august ni riat sang ni somni pakhat khan zirlai 10 Sandeep Goshalaka protest kan neya mi pale me chetan common room sang tele thil dang common demands kan neya wangin kami mang khan kan protest ani ti chuan kan protest tu a hlo tling lawa kan demand engma min ti hlo ten sak du lawa kum thum chung chu keini ho min target ta thung ani an target om zia kha hey semester exam ate practical exam ate min fail tira a fail awang hanin pressure kha ana sadon ani zirlai te chunga khan min fail lui tir tlat thina wang te khanin kan hostela inti hlum ka tum tamai ani ateni hei phei chon hei an blur de a mel po tilangam lo ti chuanin abulami zirlai dang hei po a mel blur le tho in hetiang hianin soi ve le thungani hetianga zirlai te pressure min siam sakhi case tam taka om ke ma ni chu hianin kan tuar lo khami principal do zong le principal du lo zonga om shim khana ka khanin pressure hi an siam ve kani anteni van doina tokta doctor po khana diarrhea te pressure ator le ato na sathu zia ka anu le pa te po hetiang pressure awanga thil tam tak shom tam tak atuar thin ti te po kha a hril thin ani kha ti chuan zirlai then khat engma thiam nei lo ma se principal betha principal thuanga oma principal thu oi te chu gold medal te pe kan ni thina ti ni ara phlak je hi doctor lekha zir thape lo clinician ke clinical skills po nei thalu tuklo amaro chu principal antlona wang rengot khanin gold medal te han pe thin ta ne ara phlak je hi ma se tuma in tor kan du lo wangin kan ngoi thina tuna hianin keini po involve na satak kan tok meka kan mel ka mu theilo hi apoi ka ti khop mai ate ni hetenga an blur na chan khamo ti chuanin zirlai dang a kom vele ani hei hianin principal le azui tu te hian zirlai zong support an duwa an ma ni support lo te chu ra be vek an duani kumni kalta khan Sandeep Ghosh hi chan sang awanga bang tur ti ani to amai ro chu political party then khatanin rola principal thar ruatani mase principal tharin aron zom theila wa chan chu principal room kongka kha pona trainan kal thlata ti chuanin zirlai te puina awangin mo zirlai te zinga
principal chan de tu te puina awangin sandi ba bok chu alo le ta ani antia ni hezir lai hian heteng hian a soy ani ti chuan zona interviewer khen a zot le a khi chu a hu hoin an chang ta a principal hi a om lo nuwa po hetiang thil hi ama zui tu te hianin anti zui zel a hlawm UG intern doctor MBBS zowa internship tilai internship doctor te zinga tilai internship tilai doctor te zinga tele staff zinga po hetiang ti chun zom du hi an om kan ring kan junior te po protest an ron kal ngam lo protest apon ron kal ngam lo a chan chu exam fail te an hlawa an mani kha victim ni an hlawa target ni kha an hlau ve ani keima ni kan protest po khan zirlai zinga an hroi tu ve deuh khan tu ma an ron kal lowanga tia kan junior te kha tu ma an ron protest ngam ta lo ani an tia ni ara phla khop mai an principal chu khami college thunga han hetianga zirlai ten an soidan mang hi chuanin a in ti thu hle ni lal ngai lo lalana an lala kha tiang zong zong kha zirlai te hianin an tonga ni an principal la mulo tan hian an thalak hi karon tar lang ve shim shima he an principal chu nia ti chuan heta hian college ha deputy superintendent lo ni to thin Dr. Akhtar Ali chuan Sandeep Ghosh hi mishring korap takania kumsang ni somni pathum khan alaka hianin complaint ka file ma se complaint file tu ke ma himin transfer ta zok atiani a makin tiem Sandeep Ghosh tho pui te chuan alaka hian complaint tam taka oma state health department te po in an thria no voini lai an transfer a ma se zir lai then khat puina awangin Sandeep hi he college principal ni tur hianin alo le thin an tiani hi Sandeep Ghosh tho pui te na an soida da ni tuna chonin Sandeep Ghosh hi marka thato lo mai khopa Sandeep Ghosh le azui tu te che dan ten om tak kha tuna doctor thita khanin a hriat hnem lutuk awang khanin tha ani tin report tam tak chonin atar lang tak nge ani hei mai hi ni lova tuna hianin CBI hian hei a chui me ka hemi Sandeep Ghosh hi nithum chung darkar som pani atanga darkar som pathum thuan zot fi char ani omje chu nithum chung khan ni tinin darkar som pani atanga darkar som pathum zon zatin thuan zot fi char ani thuan zo fi ba ka hianin a mobile phone a call history te a text a WhatsApp chat zong te pokha an chui vek don nin report then kha zonin an tar lang bokani ti chuan hei mai hi ani lova hemi West Bengal la khumi an West Bengal la orthopedic association phei chuanin hepa hi dime Sandeep Ghosh hi academic activities hemi zirna kai noi thil shrim atang hianin engma a in nam noi thei to lo na turin an ben mi ani hemi West Bengal orthopedic association hian mo ti chuanin voina autopsy report thar an reporta autopsy report thar hmu tur oma intiteng chuta chuanin vanduai thak taka rong taka an tha taka khanin hetiang hianin a thina chan di om thei kha an chui chuak belani an chui chuak belani a chuapa thi atling timeyang hemorrhage in lungs ti hi a chuapa thi atling ka timaya a chuapa thi tling tur chuanin a chuapa thisen zam te kha a chatanga ti chuanin khami wa hanin a chuapa hanin thi atling anga ngai ania ti chuanin hey blood clots in many parts of the body ti ani boka omje chu thikhar duk angkha ataksa mun sang khanin mutur omani heta hianin smothered to death manual strangulation ti ania omje chu tha ani dan chu ana tur lowa thi aima khanin re hlumani soisak hlumani re hlumani tiang zong khan autopsy report chuanin aron mu chuaklet mai ani ti chuanin mi pakhat che thil ti ani lawa he thila hianin he thina hianin mi tam takanin ham hnoi ani mi pakhat che ti ani lo ti an mu chu boka tin doctor ena hliama tor zong kha a thi ma a tor vek ani tin an mu chu boka tin hliama to a tor na te he alu abiang amui anara khabe angong ban veilam adar veilam a khub veilam a kerek le a ser chunga hliam mu ani tin autopsy report chuanin ron report boka an mu chu boka ti chuanin tuna hianin mi pakhat chi andaman lain he thi na hi mi pakhat chau thlen ni lovin mi tam tak anin nam hnoi ti mu thei ani tin tuna hianin report o mek ani khati zong kha news hemi thi na chungchanga kan ron collect thei ania enge in ngai dan college principal ania khati tak maya zirlai then khat adu saka
u chuak taka adu saka zirlai then khatte she om top kho ka an siam rengot pokha college principal ni tla kha ani lo shim college principal ni don chuanin zirlai zong kha fair taka tree tangai vek dona tin principal ber khitianga o chumi ma chuanin report dang ka chiar ka she chuak jok report dang a chuanin hemi RG Kar Medical College zirlai then khatho hne na hianin he an principal Sandeep Ghosh hianin zu a supply chain ti report ka mu bokani report ka mu ho hi India Times the Hindustan Times India Today tlemarin tlak deuh NDTV ate ka mu ani ara thla ka ti khop mai keni poten amingin zirlai kan nia university etiang kan han om vea mase kan van nei aniang kan HOD te kan vice chancellor kan registrar ti ang chi te ho hi an fel ke mani state po na tanga heta le khazir tur ron kal te hi mindu sak zo ke moti thei tur khopianin anom ve thina ni ara thla khop mai hetianga college principal hetianga lowom du he zirlai then khat u chuak takina du saka le khazir peilo clinical skills nei thalo po ni se principal hnung an zui tlat don chonin gold medal pop ara thla ka sin enge mi puite khanin ngai dan ron comment ve te u hi news tharla mania nakina CBI na thila chui chua zo hi anga helom to khop mai kan lo thlir zelang video le kan in mule theu don ya